Niphai Hiniarni, Bokajan Subdivision Kaparlo, Bokajan Sports Complex Auditorium Hall Ardualong, Bokajan LA Angkang, Arnisi abaha aphan 6th Schedule Workshop kepaman pon. Roland Killing Pen Kechari Pona Maya Long, Robi Rongpia Hin Pen, Aluhi Kapachinia Por en Ponsi, Mai Alam Thipi, Clark Duck Pen, Than Pachini Ponlo. Bangso Maya Long, Aluhia Man Pen, Karbing Long Autonomous Council, CAM Dr. Tuliram Ronghang, Deputy Speaker, Assam Legislative Assembly, Dr. Numol Momin, Resource Person, Dr. Dharam Singh Teron, Resource Person, Elvin Teron, EMKAC Surjorong Par, EMKAC Richard Togbi, Abarim, MLA, Klengduning Tipen Chenglok, MAC Board Chairman, VDC Chairman, BJP Mandal Committee, Lapen kaprek man ke do ke the ke ding hatum chetong don. Pini bangso Maya Long Jasmet Inglong aso tumaja kong penchenglok, Karbi Customary Law, TVDC, Lapen VDC Implementation, 6th Schedule Pen methang along lep helang, rong asara tumaja kong pen kangsa yun hai huya puthag, pinangan thekser resera tumpen, rara tumpan Clark Duck Pen than pachini pon. Sang Tihidi Pen Projanterang Karbiang Long Live.